Kyrtong MP jong ke NPP Dr. D. Rokia Nonglait ulaong ba umday Kyrtong Tang jong ke NPP Marway handai unjang kum Kyrtong jong Baroh kisang sepetai bat jong paj ba ka jingrang sedang yap election ke NPP syak election sitang semoy jong ke MP syak Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kalong mentak sengi hanong Shillong ka bahap amau tat rasian constituency ha ka bak sinong lau bertun ka bedai sinong jong Dr. DLN Nonglait ru ka hap hakan di constituency Habakan akan dijelang Dr. Dia Nonglait ong ba umdai uketong jong ke NPP handai uketong jong Baroh ke pai ba salon sal bat usngu buram pat je ke NPP ka ba ai ke tiket nama klaim ke tiket omla banjira election. Ula pon pau ke jing sngu kia ye ba ka jaj mreu ka hir ha ka akor ke buram ba tin ka thle bat unlong ke jing syai banjada na ka jing ki korma banjada na ka jing tharai sneu ka jing ya isi ha ka jaj penreu katkum ke jing ong Dr. Rock ka tin kasi kam judon ha ka jing yakut ni prosding ha ka parliament nama bakam don ke jing stu jing mut ha pedeng MP ba kesuka jela bat kani kada au ba pen sakut jik tin kasi ban itu ha ka kredit bapra jong kariti secara kari India Ong ba unyang man penne ya kriti kristul ki doba snong ka jing buram ya ki jaj nyam baro bat ban ya tli kum ki jaj mreu henyau trep Uraya tu bayu teng mensuai election na paryong constituency ke barim tang ba klempoi si katong hanrei kimat bau yakun kila ulong kum ka jingwanra ya ka meriau PHC ka kenci PHC ka umbam umdi halau bertun ha paryong bat kiwei ura sya tungru kum MDC house nem kat kendai spa kendai pulai Kapur ke ba nama sam dapat pau ke di semua orang ya ke di krian ke topi kom kapati ya koi kesur koi ke jimat nado ke national level ado ke district ado ke state di district ke block hanya mau federation barang ini kalau kita ado di primary level but in khad demokrasi hi Baroh koi Igri ka kersai yang ana duk kismi bagi por yang bagi sama. But lagi sebentar imbon kita Rayman Sabha but kamjuro hagikam banyak kersan nak kita kino issues kita kiseng Rayman Sabha ijia ile nak por sekapor nanti kita Hamni kibakum kita Naai kumlay Yekinomik mat hagdo opor Kanda kedi bakti Niya trailan niya development Klamna kino Klamna teipo Lara tempo Baroh Ukwa barwara umni habaryong Baroh kaki tu kia mele kekmen Lara tempo Baroh ukwa barwara LPSC Hapokan si nama basang ya kini ya kebawa mari nungkang hamriau Baroh kia meleni parti berber kia kemen nama kiang Baroh ula berdei bagi minister kani kamen sim jam kaji terang namla ban haram ya kitu kino mikmat wat kibe ngai persya handai kibe terang na kementar development dan kita sedang domnya na ada hadian ke election ikwa ikubekti ngaru ikwa ikubekti anda ngene kendo nilai apiam kat nobi ke jisutunan mentau benai lapun bena ya keteng jengakum official candidate Jong the National People's Party nak benta ke by election MP by election ke masalah kiri-kiri nganong ya pi ngamnai tangu kandidat Jong kawai ke parti hanrai u kandidat Jong kipaiba selesai nas ngomong ya parti bagai tiket nama anak hamsin tiket ro ngambil election Nada tahu dan kami yang tiket hamrai kaji kersan bat kajing penjele yang kami tang na kawai kapati
Handai ngami khmat kom Kyrtong Jong kipai ba salam sar. Balai ngapriang kabayada ya kapur. Balang kajing sai kabanyada ya kiji kulmar. Kabanyada ya kiji tharai seu kiji isi kiji bitar klamorim bab bantai barwara ya kiji scam jamejat bunriyam dan kibaham ulai jale election de kekariar jauh lajat hati election uni Baroh lani doktor Nonglait lakut kekariar jauh nganya thoi pi nalai pa hadian ke election nan pingsan nan pulai kom kaksiar balapang agading kiji try jama kinam kut tang hadin election ikot jama kinami ki scholar jama kinami lalau pada uibete ngawan pa sa parliament kaktien kasi kanrung aga kemito pra nan poi sekimat sawan pengkut kimat dikrai kam kimangadan kilang man penrong yang kaktien kasi hapo aga kemit kawapra Jong dari kisah dari India kami kakasi atau society kamatrai sitam na kamentaban kentil ya kali tesar berkaktien kasi kalang ka society matrai merbat mensim niran hati ka society kikhat na kipati wa per nai kumai ki Baroh namar niat resitam ban kentil yala kektien bat kali tesar cleansing sloper kamu alam Jong kani ka society khap sorsnem kamu president bat mentah nila kamarang imas niya mahamene pampelang kitin sarkar ya kaktien kasi hala ka Jong ke jela layak hi banyak hill state nado kaslam khadres pa nrupau haba ka sarkar asam ka penjari ban pentrikam ka kaktin asamis Baroh ki district apa ke jela Assam kentuknya ke United Khasi Jangkils district Hadapur bantu mereka berketin Assamis hamai nalayo ke jela laknet no ia keketin mentah ni layo ban panangkam keketin najong mentah nilaban tho city di office dah ketin kasi compare labisi udah karena kasi keren mentai kini hai kiam pi kami kila keren hari ini tho ya pi hadian maya pembria ye proceedings jam ke Lok Sabha ki jingakut jam ke Lok Sabha nado kasam khatiras pa khandai par ter kamdan hati jinglap jami karukam ngetrelang kabasenrap bakabaya small for jimut hapdang chief minister bakiambi nagadadaw sakut kajinawa tin kasi hapo ka kemit kababra kani daw pa bat kamat kabang kwa bandra sa parliament but chief minister yomi Sri Konrad ke sama kemang imasnya hamne ura kular ya kaji trelang nadu minta habau chief minister
bat ke kabinet isim kia, ki MP ki balai thanti isim kia, ke wei ke buit, ke wei ke bor, ke wei ke sur, ke wei ke tingya, ki khilang, hagwei ke sni, minawan perulang, dan perlu ikut kasih kerana tuapra. Anda orang ikut kasih kerana tuapra. Him saya ini keladur. Tang na kaji itu ke constitution ya kektin kasih. Ani KIS officer. Pungut mangasnem. KIFS officer. KIES officer. KISS officer. Kibakum kita. Namar kidio benele examen HUPSC kawai ka paper da kektin kasi ampune pansa ya kaniti kan kur khanjat ampune pansa ya ka bor yang ki darbar snong ki darbar hima banpet bakini ki bor Jong ka sarkar jala ni district council kindai banci yuroi handai ban ai boreki banyak training ro bagi ministry of affairs Jong ka sarkar India ban klan ban nang kentiu ban penne pensa ye kiriti gusur bat ya ka culture penne pra handai ban te song ya ka brir nyotra khenriam upnar ubhoi war Baroh, nilang kajat beriu, hanyo trap, kajat beriu, teblai, kajat beriu. Hakaba, ublay lamang kerpang, yakini kiri lom ba iye jami. Now, ini awan lang kikti kijami, kekli ba jimut berkat jami. Kamen sim maka donor jemi tang Kyrtong ki bangrabo ban penha ban pensai bat bantei kublai sibon kublai